ni ukuvuga ngo aba bagabo wenda hari inzitizi bagize zigendanye n'umuvuduko w'iyi coin kugira ngo igere ku madolari 20, ariko nigera ku madolari 20 mbamuna bazayironshinga tu. Kuko isi iri kwerekera muri cryptocurrency, kandi cryptocurrency bamaze kudesida stablecoin. Stablecoin rero hagomba kuvuka project nk'iyi ngiyi yo gustakinga, hanyuma no gushiramo cash ku buryo ki mu kuzamuka kw'iyi coin bazagira bakajya bemerera umuntu n'uguze coin imwe ikazamuhindurira ubuzima. Ndi ujya kuri exchange ukagura coin imwe, urabizi ko bishoboka ugakora ntuza swap ya coin imwe yonyine akayireka ikazamuhindurira ubuzima bya burundu. Iyi project rero niko yabimeze cyane, ndavuga ngo ni nk'igiti buri wese yakugamamo muri isi ya rurema. Ubwo kuba stakinga nawe ubyumva bo baba bari abagwiza atunga. So kubw'ibyo rero kugeza ubu nanuba amahirwe aracyatangwa, coin iracyari ku giciro gito gishoboka, abantu benshi barabimenya abandi bakabica amazi, ariko igizaronshingwa no kubikuza bigakunda igakomeza gukura nkuko yakuraga mbere. Bizaba byahuriyemo kuvuga ngo utazaba yaraziguriye ku giciro gito nyine nkuko nguko iri gusirikira. Ndi yakubwira ngo ni Genius Act. Genius Act ubundi ni abanyabwenge barimo kugira icyo bibwira mu gihe gisa nk'iki. Genius ubundi bisobanuye umuntu w'umunyabwenge ureba kure, umuhanga. Genius Act rero ni itegeko rihesha abantu bareba kure kugira ute kwishorera muri cryptocurrency. So hagataho rero ntago twavumira itararenga, uyu mushinga uracyashoboka kandi mba mbona uhagazwe inyuma n'abantu bafite imbaraga n'ubushobozi n'ubutware bayoboye isi mu bintu bijyanye n'amafaranga. nka banki ya JP Morgan iyoboye isi yose ku bintu bijyanye n'agafaranga na trillions 3 na miliyari 700 z'idolari. Urumva JP Morgan kandi barabagaho harimo abakoreye JP Morgan imyaka 10. Urumva se barabakuyemo gutyo cyangwa babakuyemo kugira ngo bakore irindi faranga isi akoresha? Kandi JP Morgan ni banki irebanye no gufata imigabane, kugura no kugurisha imigabane. Ariyo banki ikomeye muri Amerika. Kugeza ubu tuvugana Amerika irateranyira mu nama y'uburyo ki batangira gukoresha stablecoins bitarenze mu kwa mbere k'umwaka utaha. Kitwa fiat money muri Amerika kizahita kibagirana batangira gukoresha digital asset. Mwumva ko rero ko byatinda kose izagira ku madolari 20 bayironshinge, abantu bitotombye baje babona ko umushinga uri seri. Iyo bageze uyu munsi bataraduhitangaza byo nari kuvuga ko tukwiriye kubavuma, ariko kuba barariduhaye nubwo bakereweho gato. Impamvu zo kwiheba tu, ibintu byose biracyari gukunda muri Quantum, murastakinga bigakunda, ugakora redeem no guswapinga, noneho na ATU imwe babasha kuyikoramo swap n'ibice bya ATU. Wabikoramo swap ukabihinduramo TRX bigakunda. Bakorera bafite ikintu bahinduye kandi bifuza ko buri wese yisanzura kuri uwo mushinga. Yangaye nguko muntu wanjye, reka dutegereze turebe ni ikibazo cy'igihe ko byagenda kose bigomba kurangira bigenze neza tu. Mwiriwe neza abanyamuryango ba Quantum Wallet, nizere ko meze neza. Kugera iyi saha tuvugana nta tangazo rya Quantum Wallet turaronka, nta tangazo rya exchange ya Mex turaronka ko iyi atu iza kulistinga nko babikwemereye ku itariki 19. Ariko kandi zitake ntiziragira cyangwa zirengane umuntu agiye cavuze ati twiheburure cyangwa ijambo ryose zupfa kuri bene byo. Rero akanya izo tariki ziragera, nagomba mvuge, ndakunda kuvuga ati umuntu wese afise konte yiwe kandi wamenye ko ntayigera. Ariko kubwanje nagomba mpanure cyangwa mvuge, nuvuga wewe raba ama atu ufise urebe na USD ufise, kuko bo batekanya ko ibaye liste izoba liste ku madolari 20, ariko kandi byo bategekanye bashobora kutabavyo ikaba no munsi ya 10. Ibyo byose n'ibintu bishoboka.
rero uraca kuraba ukabona ufise ama atu nk'igihumbi ari aha kuri balance, ukabona ufise ama USDT nk'ibihumbi 200, rero ukaba ufise nk'amatu nk'igihumbi n'ama USDT nk'ibihumbi 200. ako n'akarorero ndiko natanga. Wewe urashobora kuraba ese nzo nifuza kuzostakinga zingahe neza ku mugaragara umunsi yabaye list. Mico gihe rero wifuza ati je shaka kuzostakinga atu 1000 zitarenga, ico gihe yama yuwase ari stake cyo yarekira uko nyene, hanyuma bugure rotiro rotira ajya ama USDT, hanyuma usigaze ayo ma atu abari zo stakinga maze ko bizosha bisubira nka kumwe kwa mbere turonka rimwe mu minsi 6 kandi 30%. Rero wewe uraza gufata ingingo yiwawe ukabona ati ama atumfise ni make, tufata ukure ugere dim yama USDT ucagura ama atu akanyitaraba arise ugure atuzingana nizo wifuza kongereza izo ku gitigiri ufata genzo nzo stakinga iki, kuko umwe wese arafise ukuntu abibona. Nk'ubu je ndashobora kuba naramaze kubiyumvira ati niyashira ku isoko neza jewe nzo stakinga mu staking izi abazo zirampa inyungu gusa nginyungu mvugo izi stake ziguma arizi ama USDT nayo kwa ama USDT mfise nzo hande yarutira ndakoresha imigamba. Ibyo byose umuntu asobora kwifatira ingingo ye wenyene. Mico gihe rero namwe umwe wese abikora uko abyumva uko abibona, ufata ama USDT bongeza ama atu canke ufata ama atu bongeza ama USDT canke ubigumiza uko nyene ubibona, umwe wese bivana n'urugero ayifuza kuzokorerako. Muhezagirwe hamaro mwese tugume turindiriye itangazo rya Quantum Wallet canke rya Mex niryo riza kuduha amakuru y'imvaho. Kozi ya nkuru duha tubona kuri Coin Market Cap twamenyeje ko ari umuntu turamenya wariwe, tutamenya ko akora muri Quantum Wallet, tutamenya ko ari umuntu nkatwe, kuko inkwatanga umenga ziratomoye kandi turamaze kuzibona zisohoka kuri Twitter yabo, kuri Telegram yabo, ariko ntitozihamya 100% ko ari z'ukuri. Reka rero